Yesu Mungu atuimu kadhi asifani ya Yesu Kristo. 1, 2, 3. Hallelujah. Amen. Niendaliso msomo wetu uje Zaburi ya 3. Zaburi ya 3 na tuisoma mstari wa mwanza. Zaburi ya 3 na tuisoma mstari wa mwanza. Maandiko meanzia na kuyoba kuondoa usio wa kunotumite kiema chakwa kimewa na vina. Nendo tungilela. Na kuyoba kuondoa usio wa kunetwele usio tukikeje utumu wa kikamba inde togwende sekisungu. Esunata iwe. Na kuyoba kuondoa usio wa kunotumite kiema chakwa kimewa na vina. Asa kwa seni asanta nuru atiso yaku tuiboya sitwa nya Yesu tuikumiuga ikwate mwana wayo magayuni maito twabo yekediwe nonde mulumu kilondo ni yonde bini ya magayu maito tabo ya kabuganwe kaeleke kediwe tona utumi wa kwete resort dayuni ya kilomo wito sitwa nya Yesu Kristo ni twabo ya amen. Yendati kalendi twende na kwibundisi wa veba kana wendesio mundu wa kwete wendesio vino wa naiwa mundu wa kwete wendesio veba wendesio no mudini ndati ibundisi siendo nganga tukana monza mundu wa kukila kilia kweta wa kukila kilia kikamba kizunguru azi yako ku-activate kiloto na kweka wendesio kwa kadini ya naiwa paatu hiyo mundi no venda vestima lakini uta kwa titie no ikala kibinduni siendo imasi angaisi ya wasiebo throughout lakini mabindaki ikinduki wote suno kimithia wikala dayo thina dayo teseka lakini ikinduki bo izuita wa veva ina around ndipo wende so wiki awawibo lakini andwainge kwida ditesi uno ukusia wendesi uke mabayoni maito dina ni woso peke ndona waite jabata no njengwe ndo tukelela kana sambo si andwala tunangeta madayo no dine wa Bible peke ndona ni jabata no tunasize dayo wa Yosef kuma mwambelelio pende ya Yosef aborie dayo ni wake no wa wendesio aina wendesio mewa balao kenda ti wendesio osu ndenda afo nenda kunena kendo kibata munobyo pea ngoingi maende na unganga na madhayo ni mo ndine wadhayo na possibility ya kana uwezekano wadhayo wako kutendeka wendeni wa wendesi kila kitu maandwa maze tutendesi mwana angania tutendesi mwetu angania tusisono tuwadhaika angania kwa ni chao note wake na ngalikwenda ngepea andwa ngengi maka shughulika yulo wadhayo wako ni chao peke ndokita wa wendesi andwamba matokosia makazi ngania tunena bitito motethesio na nona kona tethegwa niki andwange wendeswa muthembo sutoneka thini ya mathaimo kibidi kithaabo tunonia mwasi abolie nundo wendesi Yesu mwene enda wendesio eanie emailu na emailu bekana enda wendesio mbe wandu na mbe wangai Esther twasomye twethia kana mbe ai ndiwa tawatakana kati nyanga nene ndai nyanga ndaithe aetwe kasi ni wake lakini nundu wa wendesio alisa kilasi gimezo twika mokamo sumbi ai ngombo ndai nyanda ithe lakini wani Mordekai na esa ulisa kilasi maliko mazia ila umenile bewa musumbi atena sindu mingi wa ina sio aona wendesi anoyema malama nyema meda mai complaini kula kwingai nganyeta uwi hata nganyako uwi hata ikuli yoyote wendesi uwiba ndini wakai wako Yesu nata iwe tunasomia anoyema unatuona Danieli ya ngombo Yosef ya ngombo lakini maendia ngombo Yosef aminie prime minister Danieli aminie wakarato sumbini wendesi ndeni kendo kimoki wetawa monie wendesi ombewa ngai na mona wendesi ombewa
Omondi ando ingiwona ndeni amadhaimo, sinumbigi ndeni amadhaimo, chiomena ndeni amadhaimo, nikidukira wafema. Wendeso. Nimonia wendeso mbewa bosi makwata promotion. Nimonia wendeso mbewa sei matulogi dekakisio. Nimonia wendeso andoni sinumbigi wendeso iki nene na ijabata muno vini wadhayu watu na vini adhayu wako. Kwa tutono kila kiliata wendeso. Ukekala adhayu wako wendeso. Ukethiambo ime kwendewa nue pesi lusio kusia. Tunaise wendeso. Niwo tuma tunaise wendesio nando mayendo kwikanesa kwikwanesa nando twakwitiye wendesio ilando me ukuprifa ilando kwenda mbe wando alangi wendesio tunaise wendesio ni muo ni do open ni ubungolo bingwa miono itabingwa ni kendo dingi itabingwa kisomo itabingwa wewa mundu ibingwa waninga kenda imundo muimbe ni dhambi hiyo mana kana edabe kinwa ilo mamba ndini wa adai nimendese Yesu wachenda Samueli ainacho ambao wabetu weta mainacho tio ndia yona kana no forute na wendese besi nusi asoke ya kini kija adai na kibagano cha mundu ya noongi nikidukita wendese kila kitu mauno seti andweli mena kibagano ena nduka nikino likaba mato likaba kinukita wendese onu emete na onu emete onda emokeza na onda kena ukiki mwe katika kwa smigile ise wengi mwe chao iwendese Yesu na taiwe uwe olokenela uonge uwe kila kiotuma onu ende na ongi asiye kumwe chao uwendese kibago kanyo wendese wangai yuruwa dhayu waku wendese wangai wa dhayu waku ungangana kila kendo utume ya yutia kila kendo ya Adamu wewe kaisasi ayutia wile ya mundu kile tambia yake ni project pai wendeso wangai utuma nganga metu wendeso nukalata bayo wamo paisa wendeso wa Yosef kuma yela direct atuika prime minister ya Danieli kuma okombo direct ambatwa atukomo wanene bede wosu ya ngavana wendeso notwa ando bituki ando ma wendeso mangana muno madayo nimo Yesu nataiwe twailo kila kilia wendeso kenu chabe number 1 very important ni kana ambia kukusia wendeso pando wote wa confess asiani na wendeso pindo ambori asiabu kila mwendeso wa amuka nina wendeso na mukono ndio usiona tini ati adhayu wako huko ndikila mwana kukoma na nake none wendesyo methodi make huko ndimwe none ngona wendesyo methodi maku feva kana feva ikiwe chapata muno kusia ni na wendesyo pembeba lodi kusia ni ngona chende tuilenge ni mkwaka chende omunde mwai mbewa none chende mbewa kunone chende numu ni usiaito musieni achende usini wota niwe usiachende none wendesyo waku kila level ya dhai wako Zaburi aliana na hili Zamuano watu Zaburi aliana na hili Msowe 13 Zaburi aliana na hili Msowe 13 Mandiko meazia uwe uko kila na kwiwi ya Zayoni tei nondu ni vida ya kumwiwi ya tei vida ila itwe ni iviku we Yesu nataiwe ni vida ya umwiwi ya tei Zayoni tei usu weterebu no yote tueletu mendo kizungu veba ni vida ya Zayoni wone woseo na tei wone wachende inapasio ila wambia kunene na kukusi roho wake na kuchoka pinaga yunanikuwe kuimeni ula wamuka kwa chakazi ya ikukali akazi no kubamba na no godhali wake wikalau sa andimo ya 18 msowa 21 azia dhayo na kikusi uimeni
kila muthenya wa kilo kusia icho kwa tani ya dai wako wambio kusia ushindi kwa ta ushindi wambio kusia kusindwa kwa ta kusindwa wambio kusia chende jamii ya ukwatia na ina kusuwa sitwani ya Yesu ambia ukusia chende na yone wako asia ebinda ile tu ya ngai umboni ya chende ni bikusitwani ya Yesu umundi wemudena wokwata chende kelanda achona ndeni ya ngai wako sitwani ya Yesu Kristo umundi ni mwendewa bewa wengwendewa mambo ino upindwa na mundu wakwa mundu ndazime mia ya bidwa niwe nundu wa Danieli mia ya bidwa niwe nundu wa mwitwazo weta wa Esther nundu mabadi de chende bewa ngai kusia chende tabia yambe na ya bata muno eline mundizo bo kusia na nendo kutungilela enda musoma maandiko nenda withukia sena kuandika hapo ndika na ni unengete kalibu miswayo ndele wetende chende Bibiliani endo soke no finisi yako so osa kila muswo wete robo wa chende mambo maki beba ni mamenete mundu mutulu Bible ndiandike wendo atu mabula 66 mayandike mundu mutulu usoma laini ile na ikoma no tenda ikono Bible na dayula twete wo tangio no le anite akiruti basa muno mani ko mazi amundu mutulu mwenda osema na lewo tulu wo vinza na mwenda wo wa yuko mndinge no konenga assignment enda wandike ndemisoyo ndele wetete wendeso no ibe boya no ibe weta kila mdenanda yuwako alafu kwa manaba wakatano tuende na ubiboya mnondo watoneka chende kikaje kibagokani kimo chambe na kinene na kila kiema ndo inge dayuni nika na ndo inge na monge kanisani na dulu mo iko samisosu maida klika nini maberea aye Mariko 11 ti Mariko meko madomo 17:11 Mariko masia Roma berea malenge ma Thessalonika nundu ilame wiendeto maniosie no dhaliku wango na masio kama simaenda usianisia masise kana niko ina mubindwa dayo wako bindwa kwisilamandikone no kwisilamandikone ni kumasoma kumanena na kumeka siloisitebo dayo wako kwisominoka nondo akukachimwa peke yake wailenda wimusomi wa maandiko kwa enda wose miswetu uvundetie enda wikalende umisome no yambi omeweka dayone wako na timu the nomwe kaneli titi umake mwakanaili na timu yumwe kindi kindu ikodeka na miita ndatu ni wambiona matokeo maandiko majikadini ya dayo wako otulu ando ike nikinomeka wachumwa mundi amaleka nacho tutezeka maka sipaka kwa chumwa kimamba kaeka toza tobi kingilengi ukaeka wona wakwata kingitua makoteli na hivyo kundikie kitumie ilumbudiasa uwekana nacho chapeyo tukapati ya dayo wako ela mandiko inuwete tekingu nukakieke ginawone chapeyo tuko madayoni wako kusi ya wendesio ginawabiona ndini ya dayo wako tiyo mwombe na tiyo nea tiyo nikindu uboloteka ginawambio chona ndini ya dayo wako mungu anenese kwa say amen idayo wakwata number 2 yenda neti ya number 1 number 2 pola uendesio kino jame kukusia confess uendesio ila isi osa maandiko alama wetete uendesio wambio maweta yuwaka yuwaku nitusomete maingi mumoba watonoko tethesia number 2 pola uendesio ambia ya ngai kila mune na mwini wendaona uendesio wako ninatusome mkuni ya Job 33 na tuisoma mswatu 26 Job 33 mswatu mwelia nanga tu nomu pola ngai na keno no mweka usio ndio mweka usio leo uendesio no mwoya ngai na keno monenga kana no muona sa uendesio mboya mitu ma uendesio uka mandi wa miazia yo biazia nini mwoya ngai na keno unenga uendesio ne unenga usio ninaambia ona koko kwake dhayuni wako maondo kutarajia da qualified ndiani ninaona ona na mabigia
standard siando imwe ila soneka mundu ndi manambibikia ngaino nenga ekchende na wendesyo ngaibikia okindu kimoja abata munobyo nikana poza confess no iboza wona bandike kanisani kuwa kalamu nebu wetho kaibasa no the andika asidui no thika wimwiki wambia kwigwa no thika ukona kibakokanya wewe maitha wimwiki dali wako kela na cheti kitamandika within a year ando makasi kesho ya mayona kote kanisa ni wewe utendea Jona ndo mama ikilala kanisa niki nundu malona zima tevya kitumie chao nundu mazika na maziendea na kwika tena wewe wanegosu poza wendesu iya kaina unenge wendesu kila bagui we are all man that nenge wendesu ida bihu nenge wendesu mutiani oiweka mwe nenge wendesu ando uyu nekoma namo nenge wendesu kila level ya gayo wako mwe nenge wendesu isu yoki kila kinene poza wendesu na baitatu Mungu atono kila kiliata atona kwenda na kuikalandeni wa wendesu hata kuambia kuona wendesu ndeni ya gayo wake hata namba 3 tarajia wendesu expect favor tarajia ida matumaini kakana wendesu nokuka yuloa gayo wako keuniki kidene muno ambia kuona na kuweta na kuelesi kana kila banduende tarajia ni ando makizunguka na wanawadhiyo kakindo eti ya discount asiambekiona anundu ni wisi wendesu yu waku ambia watarajia wendesu nukaeke kila kendo kikichumo ye neno na mundu mweye bikiona wewe anakizunguka mayaja can you do me a favor no mbeka wendesu muna esta iye musubi edha inoneta wendesu mezoni mama ekata awatarajia wendesu uke Ruth yeye boss edena kwata wendesu mbe waku ekanende na ukola nyangano bako ila wawetu okidu cha matarajio sana ni tarajia ni nono wendesu boss ya muya ona sasa weza kukawa yana fuko mimakwa na ina amata vya maikata ndio ukemea akwata wendesu kwa kila kingito tarajia wendesu ndini anaiwa Feva hii apata muno wendese wapata muno tarajia kila mtu na wendete we anduni uyeka business yako tarajia uone wendese wangai mundu wangai yesia kwa asiai patenga maneno useo natei mundeleze kila mundeleze ikapikila midanayo bia wako asiata kila mwana ni tarajia wendesu wangai ni tarajia kono sio wangai ndini anai wako Zaburi ya 27 ni ise kaka ndia tarajia kono sio wangai ndini wa matuko kwa maana yu ndinaniko lakini ina tarajia kono sio wangai tarajia kono kwa utangio ukite kwanza eta wa mumo na mumo na wendesu tunaise no neto yomwe edha wa utangio wokie kwa mumo ni chao kwa utarajia kingi chuke kwizina kwa wendesu waile kalao yona wendesu no itarajia ngaya ete wendesu ndini adhawi wako kila utatarajite kiyuka kila utatarajite kanaye kiyuka kila utakusiye kanaye kiyuka sindu isusi wa thesi yende teimwe na hindi ni kwata ni namba ina nilijapata mnaonekana wendesu ambia wosa kwa mwekio wosa wakwa mwekio ambia idi wana mwekio na mwekio kanundu nukubandetwe wambia mikusia mwekio wa wendesu wetha matarajio mwekio nululumila ndini adhawi wako paiye kindu chuka ndini adhawi wa mundu kitakila kila uwa mwekio uwoso widhavo lakini wosa wakwa mwekio kwende ya kwiga wabo wosa wakwa mwekio tuinumba ya mwekio sindu sianga indi ile kabindwa madhawi maitu siosa wakwa mwekio wendesio ni kwanzia ya mwekio mundu dandendese kwa si amen wendesio ni kwanzia ya mwekio na hindi wona wambega sindu isu Mungu mambe yao binduka. Number 5.
kindu kila kingi gitae wendesio munene thini wa thayo wa mundu wa Ngai ni kubanda mbeu ya wendesi. Kila bana mali mazi ya muika gengike ngainda boya kila mundu wa banda ijoke da enda wenda pesa banda pesa, enda wenda beba banda beba, enda wenda wendesio panda wendesio. Ambia ikandwangi kiwendesio ni kwika mundu kilota ilite sisi aona ndo mata ilite sindu imwe thayo ni akuneke. Ambia bana wendesio sisi omundu uteutedia mutethie ambida imo sio kwanu kabisa ndo muzozu Zaburi ya 12 Zaburi ya Diana na 14 Zaburi ya Diana na 14 Zaburi ya Diana na 14 mstari wa 5 1:12 verse 5 Zaburi ya Diana na 14 mstari wa 5 ni kuseo kwa mundu ula ni kuseo kana iwenezo kwa mundu ula wika na ine na kukoveli ni kuseo kwa mundu kana ni wenezo kwa mundu ula wika na ine na kukoveli. Adawa Yesu wenezo uka kwa mundu ula wika nene kewu ya mundu te ondu wenda ndwala ni mabwike mekewu nduka ndukeke ondu meubika we meke undu wenda mabwike panda mbeu yose wa nduni ukambio kedoseoso. Yesu nataime kama na bigeno ona panda mbeu yose kwa Ngai Ngai veva nikenda na Ngai ya kwika veva Ngai kama ngoma kwa Ngai ona mo utarajia umwike ukamwika nikenda ukabanda mbeu yose usiona Ngai ukawete ndini wa Ngai wako nikindu cha bata muno kuikoseo weto seo ndini wa Ngai wako nikenda osio uke ndini wa Ngai wako na kindu kila kingine kana tambo oseo tambo wa wendesi ndini wa Ngai wako tambo wa wendesi ila muona wendesi wewoka tayo ni wako pungia Ngai mwe pea ndo mangu baba obuke wakanyeni watu wenda wikiona kana Ngai akaobatula ndudi muna kanoke kakiko ndugizio ni meka alikaema ukabanda bitika mena ni malanai kaema si wendesi wailo kiliomoka za mwini asanda mundu wa wendesi pea ndo mana afektiwe mwe corona aiwe kwanza wende oneza kikita wachiende changa ni wendesi wa Ngai na nuosio ila uona wendesi wa Ngai ukautabua no katunge Ngai mubea mundu wako tunakundise monoko wa kutunga mubea kutabi chonga katunga mubea ubo wa udwacho kienda kidele mubea niwo tumange ndo chongeleka wae motunga mubea kilanga iende naika aika kwika alame si utunga mubea kwa kila kindu matumangia na mubea utuma kila kindu inachokiana wathi muwoka na yone yangu no itumba mubea utuma wathi mosu wende yana kuyana kwa motunga mubea kukita udikrisi kila kiele na ndeni adaiwa ukendea Ngai yana bingwa momo wa kuendea lakini ndoe mwona ndoe motunga mubea winga waingi ukashoka ingi siku ya nziko wao na ndomeka hata mende umela makashoka ingi ta mende umela makashoka ingi peke ndo mataelewa wabingwa momo wa mubea wa Bible ndisiotunga mubea momo sukita ubingwa kuendeana mbele wana mumu wa wendesi wabingwa ndini adai wako nonye makutambua na kwa sababu ni asanda kiti ndechapo uyambe eko na kitu yasya haimondo zinda ono yusi haimondo zinda nibiti yakwa haimondo ni wambe ya kwasya mumu wa wendesi ndini adai wako acknowledge ya wendesi labana na ndini wa wona wendesi oka wendesi anikana kindu kimwe nikana ona wona wendesio munduni ndukamukite utendesi musukani ni mundu utesi otembea na wendesio musukani ni mundu kila sia kana mundu wakiwiu kana muoi ni mundu kila sia ona mundu aende pandu bakuona ni wendesio na itabu cha kwako nake
amutetheze kendona akethe kuma wendesio news pandu baika wewe akitambio sukana amwanange etha ndethayo kitomundu ethayo kitakila kisio cheneke mundu news no suo wika wendesio duke saona musukani utembea na wendesio yange asukani mamene donando muno au mamene donando muno niki nundu mo kitawendesio lawe ba mundu nuko na musukani usuka mundu sidetwe musukani ngo ngekizungwa wa mbaka au mamungu adumembe ndazo wona mundu usuka ibe wange wona isuka mundu manaye be wangu without you mamungu embe aende na kila kitu mamungu eko wichao kibu woi nundu akona mundu aende ilo akona mundu inawendesio mutethesio uketha awendesio kumamo wona mundu inawendesio no imukita kindu chambe andu mambe yao kumena andu ni mamenete mundu ukita mundu inawendesio ona siasani utangioni biashara dai wa kawaida kindu kila kinene watu wanaika wona mundu inawendesio ngo mutethesio ndo akulia na ma Yosef ana nyama Yosef ebi moni Yosef na wendesio bewe waka kwa tikala mwingi mena wendesio panduba mamwende kenona mama kwa wendesio mamu mena umua mukabo tiba ila woni Yosef na wendesio endo mutume anaina alea amugengania wendesio nukitika mundu ina wendesio na wao mukita kuulia shenda kumisha kana bedi neko maina wendesio au memendo mokita ni mama abi Yosef abi Daniel ina wendesio alama kukumana kelero iwe mengi amu ya wendo mumina nundu wendesio wake kulakwe musubi mokita wendesio nundu Daniel ayano abatwa na mewa wo nundu Daniel bado ba uduma ndunange nikenda kiwi nacho bakwate mambie kutana bamanake kimatezesio na mumambate ebi awaneo mundu ambatete ukamanga kila kimwambata sio na ngukambata nuduma ndukwendozesya mundu wezulu nundu na kundwitete kandwe mudesya nemo maiwe minamo Danieli ndai wa minamo wendesio mabalizayo mokita Yesu nundu mekuta note maende na Yesu andu maate ya Yesu nundu asiamasi mingi mabalizayo mokita Yesu bayo mundu kita mundu ina wendesio acknowledge andu na wendesio mabukume mekeo mdu nikena wendesio su ukendeni andai wako mundu ndadeze kwa si amen mundu ndadeze kwa si amen mundu mosio mona na sioseo obanda useo ndini andai wako kindu cha mwiso kila kitu mawendesio ukendeni andai wako na nichapata muno na no chucha kawaida muno kwa ndo yuni nikana mundula umwende yasiangai no kwata wendesi kwikala thayo wo umwendesi angwe ona manani kana kala keta undu wenda nganyani takathi nganyoka kakasema endo kaidi ndoke weka idisie munsiei manane ezaidi ya wendesi wido kwani wendesi wa Yosefu kwete wa umieba mando mazi ya Yosefu netikela nana meko makoku ala ananyameka aenda umasikate kula kwide ouni wa Yosefu wakwatie wendesi mbewe Mordekai akwatie wendesio ila mekuwa ngitine au melema bangia kuwa musube na haweta wendesio weso mwatia kwikanesa dhayo wa mundula bine wa dhayo wake wikala kwa sinuili kumwenga ngai na kumwendesia ngai na wendesio ikulu hila nene noko kule kila mundu bandoni bandi
thayu waku no mwendeasia Ngai, thayu waku no mwendeasia Ngai. Yohana 8 mstari 29 toka tusome ule. Yohana 8 some mwelea kenda. Maandiko measio na ula wandumie eva mwena kwa ndandia ni nyoka nondo mavinda openeka maundu ala mamwendeasia. Yesu eania na wendeso mewa Ngai. Wendeso wa Yesu tiati nunga mwana wa Ngai. Wendeso wa Yesu wetawabani kana eka maundu ala mamwendeasia ithe wake. Wasoma Mathayo 3:11. Maandiko maasi Yesu aseikuneise atole awete de malaika gazia ni wa mwana wakwa mwendwa ulanende ya gwane we mwiwi wendeso wa Yesu wa katika kwenda kwa Ngai. Eba thayu waku na gitimi chako Mungu alambe wika na bitizo ndela wika no mwendesi Ngai. Minendelene ya kuma unena umwendesi Ngai. Mboya ni siya kuboya umwendesi Ngai. Mboya siya kusia kila mtenana kusoma maandiko na thayu waku wikalandike no mwendesi Ngai. Gapo nenge oho museo tayari chende cha Ngai yulwa thayu waku. Lakini ukenda kwa kila wiku kiasi kilone na kuna wenda andwala wenda na wikala nasema mo mai mwendeze Ngai mai nena ndo yo mwendeze Ngai mai kala ndo yo mwendeze Ngai indi ni wazi wendeze wa Ngai ulwa daiwa daiwa wikala andwala wikala na kula wikala sinula wiku kiasi ni tutabasia kana daiwa no mwendeze Ngai kana we wiki abiti na githito wikale daiwa mwendeze Ngai mwende nako yuloni maundu ote wika ike no mwendeze Ngai chuma kiwa ngeleganyo wiki yebitithia nata withie no wa mwendeze Ngai ni wa mwana wako mwendwa wala nende ya mwene wani pe kwa na twikala daiwa mwende kosu enda endeze Ngai kila mwende nake kiabiti mwendeze Ngai kila mwende nakata taono batondeka kemwewe Ngai na kayiko Ngai umukwasi kaza yoba nena muthuko wa gwigwithukisi Samueli akwatie wendesio nundu ajao haisi nena muthuko wa gwigwithukisi na nundu akwithwa Samueli okitana mumwa mwendesi Ngai ekana ni muonie kindu chekikie kwa mundu wa Saulo endie kwendesia Pilato endie kwendesia abia numeka lau ni nganya numegosaka ngania mungu na kwake ni kata wina dina waendesi yangu no kwasi waendesi wanga ndani ya ndaiwa Paulo isie everyone make la endesi yangu ndimo huko mimwanga wendesio edo goga da yuni wako chende eda ke goga da yuni wako waile kala dayu wo manga na wo mwendesi Ngai ndini wandayi wako mundu na ndendesi kwa si amen kile koko kwa si mwe ndendesi ni kale da wo mwendesi amen dayu ndo maona makasi ya dayu mwekale nesa dayu no mwendesi Ngai ila Yesu wa imani na Petero na Yohana na hadi ulongo wasiakisi atasinza ubio hivyo wasi umia theone wasia we mwana wako ulanendea kwenyewe Yesu nataiwe msowa mwiso kisoma Thessalonika mwana ya Thessalonika woni kindu cha moja kubaye mundu wa kila kinya daiwa mwendeze Ngai Thessalonika wa mbele ni kuchakana Thessalonika wa mbele ni kuchakana Mango meanza kuminokelia indi anasa netu mwizoba na kumutandhinye wa mwe Yesu kana ondo mosi yekwito ondo mailo ni kwenda na kumwendea sia Ngai otau muendae ota
Oundu mwenda kana mwongelekele umuno mbe. Ekano gengi. Kumino kidia indi anaanza nitungu isuba. Na kumota andhini wa mwe Yesu. Nikana oundu mwosie kwitu oundu mwailwe ni kuenda na kumwendea Ngai. Oundu mwenda kana mwongelele oundu muno mbe. Yesu nataiwe. Maandiko Paulo yaandikia Thessalonika imea. Oundu mwosie kwitu na oundu kwa mutaiye. Oundu mwailwe ni kuenda na kumwendea Ngai. Oundu mwaile kala thayu umwendea Ngai. Yasia nienda mwongelekele umbe. Wendezo na chiende cha Ngai kiati ya andwala mendango ni siona kitu kichoki nene majienda kuikala tayo wendesi Ngai. Kwa uwendezo hivyo na mwimande na kosa wendezo na anasa na yatuasa ndino andeke la bandu andwa ingi maende na kuona wendezo wa Ngai kiba tukonyo chaku na mondo wende yotaende siasa muno ni wendezo biti yaku nongyo tena biti nene taku na embe waku kibatoka no chao wendeso mendema kwa siri ya ukwata wendeso wendeso promota inasomie mabaika wa wendeso weta kunengwa level wengi kwamba twa hii ndizo siri sia Yosef wendeso ambata Samueli wendeso Mose wendeso Misiri Yosef wendeso ezo twigende abalao Danieli wendeso Esther aingombo ezo twiga queen wendeso kindi chuno kwenda Yesu okotia ni omweo wendeso ikanisa yambe wendeso elabe kilwa ilo pole na kumanga kula kwingai nokwate wendeso metho ni mangai na metho ni mano na uyambia ona daiwa waibaza Yesu nataiwe. Amen. Nunga mama maku ye muyai dedesi twenda kwa yana tukawili tatu yulo wendesi wanga sitwa ni Yesu ino atu mikono yako kilio moko maku yangu ya nienda wendesi la yuno chuma kini kia wendesi waku sitwa ni Yesu ino atu mikono yako mwambie Bwana akusaidie ya kuye indendesi sitwa ni Yesu Kristo wendesi wanga yulo waku wendesi monene wanga isitwa ni Yesu Kristo mwe wendesi wa mbesa wendesi ombe wanga wendesi olonenga na promotion wendesi olotumando makwenda mbe na maubito cha mbe na makwende ya mbe sitwa ni Yesu kwa wendesi sitwa ni Yesu lea kwikala dhayo mema kutengwa dhayo ndio takwendete ya mwe inenda wendesio sitwa ni Yesu nienda wendesio sitwa ni Yesu nienda wendesio sitwa ni nene ya Yesu. Bwana tunakushukuru na tunasema ni asante tuiboya wendesio wako wa kila mdemba mwe tuiboya wendesio kaliko sionde sitwa ni ya Yesu Kristo sitwa ya kuniita wewe mwe sitwa ya kunene ne mwe sitwa ya kuniika wewe mwe sitwa ni ya Yesu Kristo tayo wa mwe ikadhe wa noinenebwa nuru ni wailete tutayana itokala mwe sitwa ni ya Yesu Kristo wendeso wako chumaki wenda nina madhayo maitu sitwa ni ya Yesu Kristo ndio abayana mungu ayasi amen kile koko kwa kwa semwe wendeso wako chumaki asenti lipa na jumala wendeso wako nongatie sema onduni onde wendeso wako mwai nombatie sitwa ni ya Yesu asiosona dei shimbi kile chumaki sitwa ni ya Yesu mwina kwa tipe na kiutelia na pili muupa kusitwa ni ya Yesu Kristo ona wendeso wangu ona wendeso wayoba chumaki na waikeo ya say meni nene sitwa ni ya Yesu Kristo ona wendeso musini kwaku ona wendeso biasalani yaku ona wendeso mondo wa the wika sitwa ni ya Yesu Kristo waikeo ka say meni nene pili wa kweli sitwa ni ya Yesu Kristo amen and amen. Nenda tuwasendeko situ mwino kutuwa lima sitwa ni ya Yesu Kristo
Chukua sadaka yako, tunahitaji tumtolee Bwana na Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Amen. Tunatongea ombea ndo alama yetu ya wa Facebook mwina mwalime na imwekaneza tunawapenda. Bwana Yesu na wabariki. Amen.